Anglais moko bazola tenu na ndenga lingala pour comprendre facilement. Bonjour bandeko balandi, papa maman. Belé bozo déplacer bozo ki na mboka ba paya ozo na monoko anglais bozo na et compréhension na likambo ba ko biso ya pete o comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba schéma ko sama ko ba monoko anglais za pete za simple langue ko banga ngote bokota na club s'appelle English TV bango ba laxa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda how are you Isuka. Bonjour et bonsoir bandeko balandi. Ça dépend de là où Yozolanda biso na club li sapo English TV. Soko en Amérique peut-être aux Lingala la ezali bonsoir pour nayo. Tu peux être en Afrique ezali bonjour pour nayo. Alors au ezali 6e leçon na biso sur saying hello. Tokotanga comment ko pesa baninga mbote. Et la Rabbi Sozo Tambola en train de marcher. Ah, bonjour, bonjour Platini, bonjour Trésor, comment vous allez? Ça va bien mon ami? Alors, pour au salaire en anglais, l'anda leçon yon abokebi. Alors, avant yango, tu peux rappeler, tu peux zonga mukie sima pour la leçon na biso tomona ki talking about names. Et là qui leçon yon songa ki biso to epele ba kombo. Alors, on a yango encouragé yo. Pratiquer un watana bébé na onanda kutunaye. Hey guy, what's your first name? My first name is Patrick. How do you spell your first name? Soki to salango e kaivani na mutu e gozala malam. Ok. Maintenant to tanga comment on peut saluer en anglais. Tozana greetings. Alors, tangu tozo tanga malembe to ko réaliser NG. Greeting potoyeba. Mais généralement les anglo-saxons, américains, nigériens, anglais, greeting ba prononcer vraiment té. Mais ils ont vu tango tango bokomi. On m'a jamais greeting, on m'a greetings na G, na lettre G. OK. Alors tozana deux sortes de greetings. Ndeo tolbaki informal otozo tangi sanamitu informal greetings na formal greetings. Formal greetings na informal greetings. Quand on dit informel, formel plutôt, quand quelque chose est formel, cela veut dire elokowana ezali soumis na ba règle stricte. Ezolanda ligne de conduite moko boye parce qu'ils a formel. Soki na keyi na bureau, pam pam pam, na kutena mokondi na vandi to sololi. Rencontre na biso eza formel. Soki to kutena nzela to bandi ko solo rencontre na biso eza informel. Alors, na ba formal greetings awa tozana 3 sortes, il y a formal greetings. Répétez après moi, tozana good morning. Tutangi good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Omoni nalobi ngete po tolba ki fo good morning. Good morning. Mutokia na muzuzo. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Répétez après nga. Good afternoon. Good afternoon. Yasuka tozui. Good evening. Good evening. Good evening. Morning is a tongo. Afternoon is a katikati ya mukolo de 12h ti 17h ndio tuingi afternoon. Evening is a pokwa à partir de 18h ti tokende kolala evening. Alors soki toza na tongo okoki koloba good evening te. Soki toza pokwa okoki koloba good morning te.
Ceux qui sont 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, good evening. Il y a un formal greetings. Puis salutation, il y a politesse. When you are polite in front of your chief, devant chef na yo, good morning boss. Good morning director. Ndé on formal greetings. Pétant ozo utilisant ozo ça et là titre na biso to kotanga Mr. last name. Donc ozo good morning plus Mr. plus last name. Alors yami balezali informal greeting. Informal greetings. Eza mi balé mais moko pezali lokola mo argot. Tozana hi is that informel pourquoi ngonga nyonso around the clock en anglais balobaka around the clock 24 heures sur 24 okokoloba hi 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 hello hello keba na bike sokolobaka na mboka na biso ya OTT la okoloba hello pour na kitete la so olbi lamboka balobaka hello te ko répondre lo na kitete la te hello olbi hello hello et sonner en anglais na kitete la te. OK, répétez après moi. Hi hello yami satu au moins na che astérisque likolo star na komi hey tozana h e na y h a y hey, hey, one est vraiment entre amis dans informel yamakasi. Hey, hi, hello, hey. Tu peux utiliser formal greetings. Tu peux utiliser formal greetings na ba titre. Répétez après ngai. Good morning, Mr. Bihata. Good morning, Mrs. Bingana. Good afternoon, Mr. Kalala. Good evening, Miss Ngalula. Tu peux utiliser sur salutation informelle, comme naba prénom yaba, tu naba first name. Hi, dear merci. Hello, Platini. Hi, Ben. Hello, Glody. Hey, Joseph. Hi, Jude. Alors, nde yango wana pona koyeba santé ya muninga biso tolobaka bonjour ndenge nini. Alors nazonga sima moke biso ndenge tozotanga tozoloba good morning. Good morning. Mais bango moko na pays na bango er mosozo leka ona morning morning alors biko to good wana te po eza pressé ya koloba biso peza laga bonjour et andeni ololoba eza ndenge nini bi e andeni ni bango peza ndenge moko abi olia good morning abi morning morning sir afternoon afternoon sir ameli good wana ça peut arriver ceux qui voyagent. Alors pour nous retourner à propos de la santé, question principale na biso ezalaka how are you? How are you? Soko beti atan internet Google to wapi au moment il y a beaucoup d'expressions pour dire comment ça va. Alors les principales les alaka how are you? Répétez après moi. How are you? How are you? How are you? How are you? How are you doing? How are you doing? Ou what's up? Pas WhatsApp, hein? Pour le messenger. What's up? What's up? How do you feel today? How do you feel today? Are you okay? How do you feel today? How does it? Répétez après moi. How are you? What's up?
How are you doing? How do you feel today? Ningi santoto, how do you feel today? Ok. Et bon, ma réponse est Zaliboui. I'm fine. I'm not fine si ça ne va pas. I'm not fine. I'm so-so. Oui, bien sûr, dans une école secondaire, tu es seka. I'm so-so. I'm libada. Te. Et là, qui so-so, ya so-so te. So-so, ça, kusi, kusa, moke, belé, bien pe, belé. I'm so-so. I'm up and down. I'm up and down. Ozabo ina makambo na yo. Toloba na Lingala lo lenge nyekese. Izo kende boy. I'm up and down. I'm all right, thank you. Great, thank you. Not so good, not so good. Ozo kabiente. I'm sick. Naza maladi. Chobandeli. How are you? I'm fine. Répétez après moi. I'm fine. I'm not fine. I'm so-so. I'm up and down. I'm all right. Thank you. Great. Thanks. Great. Thanks. Not so good. Not so good. Oh, I'm sick. I'm sick. Alors, one is like in lesson abiso saying hello. Tomoni comment tu peux s'emboter en anglais. Alors, dans la prochaine édition abiso pe numéro abiso, tu peux revoir leçon sur la salutation. Alors, ce que vous avez leçon que vous avez posé to tangisa, tu expliquer ou comprendre comment abiso ça abiso commentaire sur leçon. Tu peux préparer un autre représentant ou les bossons nabino. Par exemple, vous avez posé ba vocabulaire et hôpital. Tu peux faire la recherche, tu peux faire na chaîne nabiso Club Lisapo English TV. Alors, sala boenangai Club Lisapo English TV. It's really good. It's a good channel. Where plus ozoye ko l'anglais. Alors, ezalaki abino professeur Platini Bihata, Tokomi Nasuka. Merci pour l'attention particulière nabino. Naboye Tolobi. See you next time. Anglais moko bazola tsebi na ndenge Lingala pour comprendre facilement. Belé bozo déplacer bozo ki na mboka ba paya ozo na monoko anglais bozo na et compréhension na likambo ba ko biso ya pete o comprendre anglais te ba tindi ki omulai pona ba schéma ko sama ko ba monoko anglais za pete za simple langue ko banga ngote bokota na club Lisapo English TV bango ba laksa ka pende na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda how are you isuka